Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Tuni August ni sim ko ni khuwa Thusoh Lahkhom ho NASA astronauts Butch Wilmore le Sunita Williams chu ban tham zola tan hon na ding ni kho Valzel ni kho somgup le li lut in a hlang tan hi NASA in astronaut te ni hi ni kho get ho beb lut dinga anasol do o an hin la alen han Boeing Starliner chun boina chomchom atol sia aki gut naw bang a anachil hathelo hitai officer so saidan in astronaut te ni hi NASA rocket hi talova SpaceX te spacecraft zo ale se hen le zo thailon in asejun a hi amani hi aphat mo le International Space Station a hi thogup lut na umbe thailon a hi dan officer son ase utolhon in ahunglhung ding 2025 kum lamla hung kile hon ding dan in tai akiti ni khu get lut na khul jina ding kin gon chu NASA officer son spacecraft a puin ho chu na asa mo a ano koi zi over hichen hi su hi akiti NASA te ki gu na dung zuiza amasa a chu Wilmore le Sunita chu International Space Station a thani thon na thogup dan le NASA astronauts mili aswar zi ding over ano gon u an hi hila tua hi ki gu na tha an over SpaceX Crew Dragon hin astronaut 10 hi gapo do na ding ahul hung ding February 2025 le anebep ding chu a hi Bangladesh Prime Minister tha ding a Nobel laureate Mohammad Yunus chu Bangladesh interim Prime Minister tha ding in phatsa hitai Paris sakun da ka khupi ahunglhung tan tu ahunglhung ding ni khosung a Bangladesh Prime Minister tha ding a kitipna anei ding a hitai Russian Kurds region sunga humanitarian aid stampi tolu an hitar hi hetei khachu hichi gamgi vela hi Ukraine supai ten ha ta abuluna na Spain ahin chil ha puni thumlam hitan gamkai sung kilometer samlanga lam ala azau u hitai Japan gamsung solam kaiza kusur tuikula ko lingpi hatta 7.1 magnitude hatna tuinui kilometer somthum nui lama ko aki hozin tsunami na sata ahong thezin au in hi gamsung pumpia tsunami alert phondo an hi Gampa chompin Middle East kam adia Iran Israel ti ho passenger len hon a hop loading an phon bangun El France tenjong Paris apat Beirut chan len lengding ho vo haina ananei tabin he gamkai sung chamlung mo na ahum kit ding zuya zom hikit ding ahi atkiti Achi sa July ni sim somni la ko 2024 ni huwa Kuki-Zo Council anaki phudo to kelhan in August ni sim ge 2024 aki hokom na ananei utolhan in Kuki-Zo Council GP ding kithula na nga anapong do ven he hi cho hil akhat na Kuki-Zo Council hi common political platform hiding chole Kuki-Zo chate dinga thulut na sangpel la na hiding anina impile recognized tribes president chairman Jose Kuki-Zo governing Council member hiding athumna Manipur impile recognized tribes Jose member ni chi Kuki-Zo executive committee simna ding a api chi ding alina Kuki-Zo Council chairman ding hi kum khat dan a constituent member ha akon kilha thoding anga na Kuki-Zo Council hin Kuki civil societies ho tha holding ti a hi Suspension of operation SoO kinuptona mapat buina ta lona Kuki-Zo chate chena thinglang gama Armed Force Special Power Act AFSPA 1950 na hi human rights kizalo na le Sydney lang na in avai hom na sa hi AFSPA hi government in lo thailo wa agile India akun chamhat dal ho na Infar Valley a nga ahitin Kuki MP Manipur in pressed phone ball in hi Game Information and Publicity Secretary Jang Holun Ho Kipetalou press report in Asaina a Thinghangama AFSPA ki koya Paichama ki lado hi thinghang mi ho ki musit na hi ati Government him lathal sanggup val ki chom a arambai tengor hon aki heng do lam kai ho kangla muna January ni simsom ni lali 2024 ni ho a kai hom over ki tip na anai sa over ade a vai hom hin am ho chena gamsunga AFSPA koi angai 18 Kim to ponjun asay in hi Ningkum may di simtum aboy na hung sozo apat in government
Sound var meitei hon achom uve chule meitei mi pe in akham ze in some rifles on meitei thingnoi amat hozong achamlo in alhado lo uve AFSPA kila do meitei hon num asa pi uvin alangkhana Kuki-Zo chaten agan the pi uve ati chule valley base se show hon Assam rifles la do dinge na anezing uhi thil hi thailo hi azichu Assam rifle ho hi counter insurgency la boulder van bi dinga ke koi hivin insurgency hapna Manipur Assam rifle ho umjing ding uhi dim vena poimo mama sing hi ati Assam rifle ho no to hi alhang pi counter insurgency hi VBIC ho meithal to zalenta avale jing uhi chule Kuki-Zo chate tha gam ding lungtup aneidan uhi ivetle Central Force Counter Insurgency Specialized ho jing poimo ahitin jang holun ho kip min asai in hi agang thepena government in thinghangama AFSPA ala do poimo asa le phaitam sunga akoi zo ding in kim thupon chun nge na ane in hi Government to suspension of operation SoO kinoptarane Kuki thingnoi kadar hoding in 2021 ading in rupees 21.38 crore che in ho thalheng phabab akpa chule kadar ho hi bank account nei lo atamji ule an bank area hi si uwa ho direct akipilo wa thalheng phabab khuna kipi ahitin Manipur Chief Minister embarrassing in assembly say in he Manipur Assembly question Congress MLA ke Megha Chandra in hichitu ado na anaina stipend hi biometric data to link ki bol ekanga direct nga kipilo hi adi lo dan an phongdo in hi chule stipend sum 2022 State Assembly election ding kon cha khana ki pechu model code of conduct parke na hin hichitu hi election commission in hul na anezing hi dan so ata lang in hi Congress MLA Thusoh Lahkhom in Comptroller and Auditor General CAG report akimudung in SoO kadar ho stipend kipi dan hi dan to kito lo hi dan apung do in hi Chief Minister embarrassing in adwan but na kadar ho biometric data link bolding akingai to in ahin la am ho hi ambang area hi even lungtup achi thai poi ati 2022 apat in SoO kadar ho stipend kipi poi tin zo hil chen in hi chule SoO group kadar ho mizar akal kim hi am ho sang ki khenna si ahi tinjong ahil che in hi chi thu data ke banglo le simphat ngai dan ho hi hin ki su to nan te ati chule thudo dang kha dom but na Manipur Chief Minister embarrassing in operation of relief camp scheme noya rupees 348.24 crore sanction akibol ati hichum hi this ho khuna ki pi hon relief khema am ho lem changdan api o hi ati Congress MLA Thusoh Lahkhom okram thudo akha don butna Manipur Chief Minister in kilometer soma sau Indo Myanmar border fencing semnading in Ministry of Home Affairs in sanction masapenche February nisim somni lathum 2010 achun anapitai ati Manipur buiniza khangtha tamta hunga din ga kipido ho ilo dingham tia thudo Congress MLA K Ranji in abolna and brings in government in hunga volunteer ho henga thal koila chamna na dinga government ki thopi di in nge na akine 18 adom put in hi chile state le central force jong boina so na thai munjo sia ning hin sela ki ko hi dan jong embarrassing in aphong do in hi Jero alsunga Congress MLA ke Megha Chandra in hupi khusunga melhat lo thar choi ho akon kaila don tamta umsing hidan asai in hi cho su thim hi na dinga government in pan alla apoi mo hidan anhang sap in hi Vedding kyangwai zor selta bang ahyala lungthim doha thota meitei telam kaila adinga thulala mangcha minoi mangthei inner Manipur MP Dr. Bimor Aquazam in Parliament Manipur ho ding hi Government of India mopo na hin ko hile Manipur ki khanna ding ngai to le zat lanam ka ki khanna ding ngai to chunga action khauta la anga hitin thang anasam in hi Lok Sabha Jero alsunga Congress MP Bimor Aquazam in Manipur chamna ding lungel ngai to no ho ki khanding dei hole foreign power chule illegal immigrant ho ki thoa asu buizi u hi ati Security First Solam kain in Zeriba ma chamna ding in jat ni in
kinop to na anei ove ahla hi chi kinop to na chu zalanam ka alungyal phalo nei hole ki khanding dei hon anasubui pe uvetin parliament a anasai e India constitution umasang pe a Manipur he ana umahitan hizya achu Manipur hu na ding a government of India emopo na anei hi ati August ni Simsom lakhat 1947 ni huachu Manipur Maharaja to Government of India in Instrument of Accession SoO anakai ovachu Manipur Defense Rang Government of India khuna anakipido dan hitaitin bimor akoizam in asai idahi chule gamsunga ching ho citizen le non citizen khanchil nga hidan jong anhang samin hi Article 19 hi Manipula jong phata achi pi ahi a mi pi ho highway lampi dang ho a gamki be a zalen ta awale ova zat khat mi hi si azat dang ho chen na phathai lo a mi pi a hi su be hi na dinga government in panla ti in nge na akine 18 be more in ase in hi galzia ille lo dal ho a in ule anei le go ho phata a vem bi pi hi na ding in zong nge na anei in hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalik chebe